Asinibingelele sinamukele njalo kwesinye isiqephu noma ngithi kolunye uhlelo lwethu kweMatabeleland Broadcasting Corporation EMBC ngamafitshane igama lami ingosimi Inkala. Namhlanje studio sinembokodo sinodadewethu ozazazisa nje ngomzuzwana udadewethu kunomkhankaso othile aphezu kwawo esiyisona sizathu esenza ukuthi namhlanje asivakashele estudio ukuze sizwe kabanzi ngalokho akwenzayo. Dadewethu ungazazisa? Yebo, salibonani balaleli. Igama ngicora Ndebele, ngingumhlali wakobulawayo, ngiyisizalwane seMatabeleland. Ngiyabonga. Right. Udadewethu uCora Ndebele, isizalwane sakobulawayo engumhlali njalo oseMatabeleland. Right. Bese sizwile dadewethu amahemhem namahungafunga lapha kukhulunywa ngendaba yokuthi wena kunokhankaso lukhona ophezkwalo olukhuluma kakhulu ngendaba zokuvota. Kodwa kahlehle singakafike kuvoteni indaba esizwile bekhuluma ngokuthi wena kunokhankaso oluthile ophezkwalo olukhuluma ngokuthi abantu ababhalise noma balungiselele ukuthi babe khona ku voters roll. Sicela ukuthi usithi fahla noma usithathe kabanzi kuleyo ndlela kulolo hambo ukuthi iziphi izizathu noma kungani wena ubone lokhu kubalekile njalo wabona ukuthi kufanele ukuthi kube yinto oyenzayo. Okay, ngiyabonga. Njengoba sengitshilo ukubana igama ngicora Ndebele, yimi ngiqale umkhankaso lowu engubiza ngokuthi ngibe registered voter campaign. No to harboring non-registered voter ezindlini and zero tolerance to non-registered citizens in our homes. Ngikhangele kakhulu kithi omama ubana yithi esenza izinto zenzeke ezindlini. So lo mkhankaso bengikhangele kakhulu nginxuse kakhulu omama ukuthi sijoyine ngobunengi si-encourage abantu abethu lezi muli zethu ezindlini ukuthi kube lezero tolerance ku non-registered citizens ezindlini zethu. Lokhu kuzayenza ukuthi nxa umama wonke engawufuqa lo mkhankaso at household level ngezindlu ngomuzi kuzasala kungela muntu ongarejistanga ukuthi wonke umuntu uzabe ese-registered. Li campaign ngiqalise ngokunanzela ngokubona ukubana eMatabeleland silehlupho olukhulu kakhulu olokuthi abantu abaregistered balutshwana kakhulu ngabo lukhangele compare ngezinye izindawo ubulawayo leMatabeleland yonke jikelele yiyo nje lama numbers amancane kakhulu okuzenza ukubana sicine siyehliselwe ama constituencies ethu kobulawayo. So lokhu ngimuntu ukuzazi kungasibisela emuva kakhulu njengobulawayo njengeMatabeleland yonke jikelele. Yikho ngasengiqala le campaign ubana ngikhuthaze abantu ikakhulu omama ngisithi omama ngenani lumkhankaso ikhuthaze ezindlini ukuthi kusale kungela muntu ongekho registered wonke umuntu ole 18 years and above abe registered. Right. Kunegama lele lesilungu silisebenzisayo noma ngithola lisebenzisileyo lapho elithi a non-registered voter. Wakhuluma ke ngama citizen anjalo. Akusichazele nje kabanzi ukuthi sikhuluma ngani masikhuluma ngalezo zinto. Okay. Nxa ngikhuluma ngaleli gama ukuthi non-registered voter ngitho ukubana kungabi lo muntu ongavotiyo ukuthi wonke umuntu okhona ole 18 years and above abe khona ku voters roll abe khona emabhukwini abantu abazavota kusigaba sakhe akiso kusengakuthi kusiphi isigaba kobulawayo eMatabeleland kumbe nakwezinye indawo zonke nje ukuthi wonke umuntu ole 18 years and above akubone kuyimfanele azizwe elentshukuju ukubana abe khona emabhukwini abantu abalelungelo lokubana bengavota. Right. Bengidinga lapha ukuthi sichasise non-registered voter njengoba udadewethu esichazela ke uthi umuntu wonke onelungelo lokuvota is a voter. Kodwa mangabe igama lakho lingekho ke ku voters roll ukuthi wena uyi non-registered voter kunesikhala ke kuyadinga ukuthi usukume uhambe uyogcwalisa ke kuleso sikhala. Right. Ngibuyele kuwe dadewethu yiziphi yibuphi ubungozi noma ngithi izinkinga ezingavela noma ezivelayo mangabe abantu bengabhalisi ukuthi bayovota. Okay, ubungozi oba khona nxa singarejistanga njengezizalwane zeMatabeleland kakhulu
njengoba sengike ngatsho phambilini kuzayenza ukubana ama-constituencies zethu abe malutshwana ngoba manxa sikhangele ngokomthetho i-constituency kufuze ibe labantu abayi-20,000 kusiya phezulu. Thina eMathweleland ungavula ukhangele kakhulu ngikhuluma nje ngeBulawayo ngikhangele iBulawayo kakhulu ngithi eMagwekho kutholakala ukuthi abantu bayi-14,000 abafiki kunamba leyo. Ngasemakhandeni Ntumbane constituency layo lohlupho olufanayo. Ngithe ngikhangela abantu abaregistered nge-constituency safica kubana indawo eziyi-6 zilobungozi ukubana zithathelwe ama-constituency cese zifakwe kwezinye indawo ngoba bengafikisi inani elenza ukubana kube yi-constituency. So ubungozi obukhona ukuthi ama-constituency zethu azahafulwa agcine esemalutshwana. Nxa esemalutshwana kuzenza ukubana izigaba zethu zibuyele umuva ngoba siyazi ukubana kwezomnotho ukuthi sithole isabelo esikhulu kuya ngama-constituencies okusho ukuthi i-constituency ethu nxa sezizilutshwana kusho ukuthi isabelo esizasithola kuhulumende sizabe sesilutshwana. Lokhu kuzabisela izigaba zethu emuva kwezomnotho laku-development nje kuma-communities ethu. So yikho kulobungozi obukhulu bokuthi singavoti. Njalo nje vele kulilungelo lomuntu wonke ukuthi avote nxa esefikise iminyaka efanele ukubana abe le-right yokuvota. Kuyilungelo lakhe kuvunyelekile ukubana wonke umuntu angavele fikise 8 years lilungelo lakhe lokuthi avote kungasibisele emuva njengezigaba ngezigaba ngoba singekho emabhukwini abantu abayelungelo lokuvota. Right. What does one's vote mean? Ngoba abantu balokuthi what difference will it make if mina ngiyi-1 ngingavotanga noma ngivotile? So what does one's vote mean? Bengisaphendula laphana ngisithi kuqakathekile kakhulu ukubana uvote ungumuntu oyedwa. Lokhu kuyayenza ukubana inamba yakho nxa uvotile uwedwa uyangezela phezu kwenani vele elidingakalayo. Ngokuba uyathola ukuthi nxa kuthiwa kufunakala abantu abangu-10 nxa inamba ingasafika kube yi-9 because wena ungavotanga uyabe usubisele isigaba sakho emuva. So kuqakathekile ukuthi wena njengomuntu i-once vote yakho iqakathekile because it adds up to a certain number. Ngobunengi bethu nxa kuyukuthi ngokusibanengi esigabeni esingaba lengqondo efanayo yokuthi ivoti lami liyanceda ngani ntona ngingedwa sibe banengi kakhulu kucina kusibisele emuva sigcine inamba isiyehlile ngoba sibanengi esilomngqondo ofanayo ukuthi ivoti lami lizanceda ngani lona kuyivoti elilodwa. So kuqakathekile ukuthi ivoti yakho noma uwedwa it adds to a certain number. So iyadingakala ngesigaba ngegaba njalo iqakathekile kakhulu. Right. Experience has taught people ukuthi voting does not change much. I think people, I can safely say people are so discouraged to the level of saying it doesn't change anything. We keep doing it, but things don't change. So in your view, what do you have to say to the people whose mentality have gone that far into saying we have done this and we've been doing this and nothing changes? So what's the point? Okay, I understand so much the views of people who say that because people have been voting since 1980 to date, but there has not been any change. But really, we don't have any option at the moment. The only option that we have to change things is through our vote. Maybe we have to intensify the issues of safeguarding our votes and make sure that our votes are not stolen or were not deprived our numbers as people who vote. So I'm just saying it's very important for people to continue voting because that's the only alternative that we have that can change things. Besides that, we don't have anything. So let's continue doing what we know that is right. Then maybe in due course of time, things will change. Maybe people will have means and procedures of safeguarding people's votes. Right. Udadewethu Cora Ndebele laphana sisaxoxisana ngendaba ye-campaign noma ngithi umkhankaso lo awusungulile ukuthi no to harboring a non-registered voter emzini wakho. Uthi yena ubhekise kakhulu kubomama ezindlini ngoba ngombono wakhe ke uma omama bonke ezindlini bengaphakama bamelane lalo lolu daba elokuthi abantu bengabhalisi ukuvota, abantu bonke bangaphakama bakwenze lokho njalo besokudala umehluko. Ngibuza laphana dadewethu, yiziphi izindawo mhlawumbe, are there any physical places noma ama-venue for registration that people can go to?
ama-registers in places zokuvotela koBulawayo specifically maningi kakhulu because ngelokishi kufakiwe indawo eziningi ezikolweni ezifika 13 ngendawo kule ndawo ezifika 13 lapho abantu abangasondela khona lapho kuseduze la ubona ukubana uyahamba uyeregister. Ngelokishi lapha koBulawayo kule ndawo ezingafika ilokishi linye le ndawo ezifika 10 to 13 ama-polling stations lapho abantu abangakhululeka khona ukuthi basondele khona bafike bavote baregister. Okudingakalayo i-ID yakho le proof of residence. Nxa ungela proof of residence uyancedakala ngokuthola i-affidavit isayinwe usuhamba usiyaregister. Right. Umkhankaso owenzayo uwenza kuyikuthi ukhangelele indawo yakoBulawayo kuphela noma ukhangele indawo eziningi? Hayi ngikhangelele iMathebelele nje yonke. Ngoba la ama-numbers engiwatshoyo asikho ukuthi affecta iBulawayo kakhulu. Of course ngizakhuluma kakhulu ngeBulawayo ngoba kulapho engihleli khona. Kodwa iMathebelele nje yonke compared to other constituencies eMashonaland, eMaswing, eMash-East, eMash-West, eHarare, Bulawayo and other South and North, they are the most affected places. There's low numbers abantu abaregistileyo. Ungavula ukhangele iBulawayo only ile 254,000 while iHarare ile 891. Ungavula ukhangele iMashonaland Central ile 527 while listing ngale Mat South ile 259, iMat North ile 335,000 while list oMidlands balama 752, iMash West lama 647. So kahle vele iMathebelele ndiyonke is affected. So le campaign ayisoze iphelele koBulawayo siyafuqa isiya iMathebelele ndiyonke, Mat South, Mat North. Right. Ngaphandle kokuthi ukhankase kodaba lokuthi ayisukele ezindlini noma ayisukele emakhaya indaba yokubhalisa ukuvota noma eyokuvota ekugcineni ngoba kulapho esikhangelela ukuthi esiye khona. Yiziphi ezinye inhlelo noma ukhankaso noma izinto ezikhona mhlawumbe ezithagetha ikakhulukazi abantu abasha ezingabafundisa kabanzi ngokuvota, ukubhalisa ukuvota, amalungelo abo okuvota, izinto ezifana nalezo zingaba zikhona mhlawumbe izinto ezifana nalezo? Yebo zikhona izinto ezinjalo ebantwini abasha yibakhuthaza ukuthi babekwazi ama-rights abo ngoba abantu abasha yibo abantu asesele future in hand. Abasakhangelela ukuthi balempilo eningi. So ukuze balethe untshintsho empilweni zabo like ukuthi bathole imisebenzi baphile nje impilo engcono ukuthi babone ukubana bayenza amalungelo abo bavote bazikhethele ubukhokheli ababubona lobu ngabukhokhela buzwisise inhlupho zabo njengabantu abasha. So kuqhakathekile kakhulu ukuthi baregister abantu abasha bonke babe khona ku-voters roll bazilungiselele ikusasa labo. Right. At the present moment elizweni, are there any facilities ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe bavote noma awekho? Okwakhathesi kawekho because besizama ukuthi sifuqe kube le online registration, but unfortunately izeki ayikayenzi lolu uhlelo. Abantu abaningi abangaphandle bayafisa kakhulu ukuthi bazoregister, but ngenxa yokuthi akula online registration kuba nzima ukuthi umuntu asuke lapha khona alande ukuzoregister. Kodwa ke siyakhuthaza ukuthi manxa lihambele ngapha abantu abakude, nxa lingavele lihambele lapha ekhaya lifike liregister ngoba kahle ezeki kuhlala kuvuliwe umnyaka wonke ukubana kuregister. Leyi nje ekhona kathesi indlela zokubana bakhuthaze basifinyelele ebantwini abasemaduzane ukuthi wonke umuntu nje kube lula kuye ukubana a-register. Kodwa uhlelo lolu luhlala lukhona emahofisini ezeki ukuthi abantu abangaphandle lapha abafikele khona bahambela kuleli ezweni labo bezobona abantwana izimuli bevakatshile kabazinike ithuba beyefinyelela emahofisini ezeki bafike baregister. Kuyabe kusitsho ukuthi sebekhona la nxa bengabe bengekho la kuyasho ukuthi sebekhona ku-voters roll. Loba ngabe ngesikhathi sokuvota bengasoze bevote kodwa kuqhakathekileyo ukuthi umuntu abe khona ku-voters roll la yabe balwa njengesizalwane sabantu abakuleso sikhathi. So kuqhakathekile kakhulu ukuthi abantu abase-diaspora endaweni zonke nje amazwe onke jikelele bathi manxa behambele ekhaya bafike beregister. I-online registration esilokhu sizama ukuyifuqa ayikaphumeleli but siyathemba ukubana manxa singave siqhubeke lokho sifuqa izagcina isikhona. Right. Sisasedabeni lwabantu abangaphandle kwelizwe laba babizwa ngokuthi base diaspora.
ngiyazi-ke njengoba suchazile ukuthi abakwazi ukuthi ba-register bona bengaphandle ukuthi bavote, kodwa are there any roles mhlawumbe ngokubona kwakho indima abangazidlala bona ukuthi abantu abasemuva, abazali, izihlobo, abantwana babo abaseleyo emuva bakwazi ukuthi bayisukumele lento babe yingxenye yayo? Ngiyabonga. Yebo, kukhona ingxenye abangayidlala ukuthi njengoba bona umkhankaso lo sebewuzwile, kabafonele izihlobo, abangani, bonke abasekhaya, bebabikele, bebakhuthaze ukubona bahambe beyeregister. Siyazi bona abantu bakuthatha ngendlela eziphansi ngoba bengaboni ukubana kungabanceda ngani, but kuqakathekile kakhulu ukuthi izihlobo zenze zisabo diaspora make sure ukuthi ziya-communicate labo, zibakhuthaze ukubana babuye i-registration le. Kuqakathekile kakhulu ukuthi bakhuthazwe ngezinye indlela, babele kunye okuyipush, because bengike ngatsho even ku-campaign yami le ngathi lize abasakhatshana bebafuqe ngokuthi manxa lingasibonisanga ubufakazi lokubana irejistile asiyikulikulithumela, ngoba siyazi ukubana abantu bangaphandle yibo kakhulu abasisizayo lapha ekhaya. Imuli jikelele, imuli zonke, each family, each household vele incedwa ngabantu abasediaspora. So abantu abasediaspora manxa bengabamba lukhulu labo, ngoba ukuze behambe emazweni nje bokunye uthola ukuthi asokuthanda kwabo, kungumumo wesimo selizwe, i-economic situation yethu eyenza ukubana baphume beye emazweni. So kuqakathekile ukuthi nabo njengoba bekhona le babe le ntshukutshu ukuthi lapha impilo zabantu basekhaya zibe nganeno, zibe ngangcono, baphile ngcono. So kabakhuthaze izihlobo labangane, babambe lukhulu sibili, baze babathembisa ukubana asiyikulithumela manxa lingasitshengisanga ubufakazi bokuthi lirejistile. Abazali, izihlobo, abangane bazaphakama labo ngoba bebona ukubana lina ngapha laba abasediaspora bale ntshukutshu ukubana benze kahle baregister. Right. Okungenzeka ukuthi kukhona othile mhlawumbe ongaziyo ukuthi ukhetho olulandelayo elizweni lukhona nini, ngawuphi umnyaka, ngayiphi inyanga. Sicela ukuthi nje uthi fahla ukuthi ukhetho olulandelayo luza kuba khona ngawuphi umnyaka. Ukhetho khathesi kunama-by-elections of course ayenzakalayo endaweni ngezigaba ezitshiyeneyo lapho kwaba kulabantu that were recalled. Ama-by-election la aqakathekile ukubana abaseduzane abakhona ekhaya abarejista kudala baqhubeke bayevota, kodwa ukhetho oluyilo silukhangelele kakhulu ukuthi abantu bonke bebe seberegistered ngoluka-2023 lapho kuzaba lama-elections khona ayenzakala after every 5 years. So 2023 ukhetho esicine ngalobo kungu-2018, 2023 ke saba lapha lokhetho khona. So kuqakathekile ukuthi abantu bebe bonke abantu sebe-registered. I-change engenzakala manxa siyidinga sifuna ukuyenza ukuthi wonke umuntu abe-registered, ayenze ilungelo lakhe lokubana avote, abe-registered as from now. Right. Ngiyabonga udadewethu uCora Ndebele laphayana, sixoxisana naye phezu komkhankaso awusungulile noma ngithi awuqalile umkhankaso othi no to harboring non-registered voters ezindlini. Dadewethu, mhlawumbe kukhona okuthile engikweqile uthola ukuthi ubufuna ukuthi usihlephunele khona namhlanje usithi fahla nxa ngaye kukhona okunye okubekileyo lapha eceleni, ngicela ukuthi ngikunikeze leli thuba ukuthi usithi fahla ngalokho. Okay, engakutsho nje ukuthi ukubahlali bethu lakuzakhamizi labatsha bonke nje abantu nansenza le i-campaign ukuthi every vote counts, especially when elections are close. Every vote counts. Njalo i-vote is a very essential. People have to choose people to represent them. It's your democratic right to vote. So obakithi asiphakameni ngobunengi siye-register. Njalo ngithanda ukukhuthaza kakhulu omama ezindlini. Njengoba le campaign vele ingeyethu bomama ukubana asifuqeni ezimulini at household level. Make sure ukuthi imuli yakho yonke, bonke abantu ohleli labo ezindlini they are registered, baba ama-registered, babe khona ku-voters roll. Yebo kambe singakakhulumi ngokuvota okuzaba khona, kodwa kuqakathekileyo ukuthi every muntu a-appear on the voters roll. Ngikhuthaza kakhulu njena sengitshilo, ngikhuthaza kakhulu omama asifuqeni abantwana, umntwana wonke le 18 years and above akabe khona ku-voters roll.
omkethu ezindlini yazi baba lokudonda bathanda ukubana bahlezi bengabantu abaphathekileyo ezindlini ngemisebenzi lokunakekela imuli asibafuqeni bomama ubana bayiregister same thing even amaloja ethu ezindlini ama-tenants abanye baba lokudonda nje baba ngabantwana abancane abangazihluphi ngakho asifuqeni bomama beyiregister ngiyazi ubana umama manxa engadonsa sibili athi no to non-registered voter ezindlini izinto zizayenzeka at household level izinto zingavele zitshintshe at national level izinto ziyantshintsha even at community level izinto ziyantshintsha even at regional level things will change so asiqaliseni bomama sifuqe ikakhulu abantwana bethu omkethu izihlobo abangane omakhelwane bonke nje amaloja ethu ezindlini bebe registered utshintsho lungenziwa kithi bomama asifuqeni kabanzi. Right. Uyagqugquzela udadewethu uyagqugquzela kubomama emakhaya ezindaweni esihleli kuzo uthi abomama baphethe amandla ngezandla zabo ukuthi utshintsho bangalidala mangabe bangaphakama bayisukumele indaba ngoba mangabe isiphethwe umama isiphethwe imbokodo iyagaya ke njengoba sisazi ukuthi imbokodo iyagaya so udadewethu laphayana uyagqugquzela ukuthi akube njalo from household level abantu bekhuphuka besiya kuma levels alandelayo ukuze utshintsho lo labantu abalikhangeleleyo noma abalufisayo mhlawumbe solungahle lwenzeke. Right, in conclusion ngicela ukuthi uconclude ke in a minute laphana because of our time asisakwazi ukuthi siqhubekeke siye phambili kodwa ngicela ukuthi ugoqe nje just in a minute makusaselo kunyokuthile futhi osafuna ukukhuluma ngakho. Okay, ngiyabonga kakhulu in a minute njengoba sokuthiwe ngithanda ukuthi Bulawayo omuhle leMathebelelendi yonke jikelele delimitation iseduzane lathi sizayehliselwa ama constituencies nxa singaphakamanga sabamba ngamandla kulolu uhlelo isolution to our problem as a constituency as a region as Mathebelelendi is having more people who are registered, more people to appear on the voters roll and more people to vote. It's our right, it's our democratic right. Let's exercise it with pride and joy and let's push it with no fear or favor. Right, let's exercise it with pride and joy, with no fear and with no favor. Usho kanjalo udadewethu esevala laphayana ngenza iphutha ke ngakuvalisa before ngibuze lo mbuzo kodwa ngoba usasekhona ke ithi ngikubuze umkhankaso lo owenzayo uzobuwenza kuphela kundawo zokuxhumana lezi esithi kuma social media noma ku ground lapho uhleli khona ikhona into ethile yenzakalayo mhlawumbe bangakhuluma ngayo abantu mabedlula khonapho kuleyo ndawo sebengakwazi ukuthi bayinake leyo nto basondele babe seduze nayo. Ngiyabonga kakhulu sisi. Yebo kambe kukhona engikwenzayo ngeweekend ngizabe ngisedrobheni ngishishinika kakhulu sifake inzamo ngisazama lokunxusa abanye omama bakhona omama enzabe ngisebenza nabo abe Freedom Alliance omama enzabe ngisebenza labo sizajoyina la omama be Freedom Alliance sifake izikipa singene kubulawayo wonke jikelele sizaqala ngasedrobheni singene ngamalokishi sikhuthaza omama bonke ukubana abanjani bangene lumkhankaso ngoba lumkhankaso awunidi ukuthi ngukhankase lokishi by lokishi kodwa kudingakala kakhulu ukuthi umama wonke azizwe eyingxenye yale campaign. Nxa umama wonke angavizile ezizwe eyingxenye yale campaign uzayenza kuba izinto zenzeke emzini wakhe. So sizama ukukhuthaza kakhulu omama and bring more women to join us in this campaign. If omama bonke bangavele bejoyine kubo lontshintsho omama bonke bakuze belomfutho befuqeka njengendlela esifuqeka ngayo njengabomama thina abanye asebejoyinele icampaign kuzaba lontshintsho. So icampaign le ayisikho ukuthi sizayigcina ku social media iyangena lokishi by lokishi sikhuthaza kakhulu omama ukuthi join us. We need more women to bring change in our constituencies and in Mathebelelendi. Right, ngudadewethu Cora Ndebele ukhuluma laphana kabanzi ngecampaign aseyisungulile noma ngithi ayiqalileyo icampaign ethi yona no to harboring non-registered voters ezindlini ekhuluma ikakhulukazi kubo umama uthi abomama asisukumeleni phezulu siyisukumelele ndaba kanti njengoba besechilo abakobulawayo limbheke uthi uzabe khona ezitradeni zakobulawayo lapho uthi uzobe khona ebambisene nabanye omama njalo
ukuze lo msebenzi uqhubeke uye phambili. Bekuhlelo lethu namhlanje sikwiMathebeleleni Broadcasting Corporation, iMBC ngamafitshane. Igama lami ingusimi Inkala. Asiphinde sihlanganeni okuzayo noma ngithi kwezinye inhlelo. Ngiyabonga.